Ake inkosi yokuhluka ukuphakama. Ngiyacela uNkulunkulu anginike umoya wokuyoza umsebenzi angiphuma wona kwakhe. Alisilihle nje lami baba. Umkhuhlane lo ukufa okwakuthatha khokimo wanginqanda ngabuya. La wawusushane wangibuyisa ngoba umphefumulo wawuvumanga nawo. Ngiyasipelela uNkulunkulu anginike umoya wokwenza umsebenzi wakhe. Ngiyacela njengavesi yodwa esihlabelelwa 79. Uyalwazi lonke usizi usizi Sakhule ngesulweni. Awufunde incwadi kaLuka 8 evesini 5 nevesini 6. Luka 8 vesini 6. Nabesifazane abathile ababephulukise kuwo umoya ababi nasezifweni, uMaria obizwa ngokuthi Magdalena, owakuphume kuye amadimoni ayisikhombisa, noJohana umkakhuza induna kaHerodi, noSusana nabanye abaningi ababekhonza ngempahla yabo. Sekubuthele kuye isixuku esikhulu sivela emizini ngemizi, wakhuluma ngomfanekiso wathi, waphuma umhlwanyeli eyohlwanyela imbewu yakhe. Ehlanyeleni kwakhe enye yawela ngasendleleni, yanyathelwa izinyoni zezulu zayidla zayiqeda.
enye yawela edwaleni, uthe imila yabuna ngokuba ingenamswakama. Enye yawela phakathi kwameva, kwaze kwathi ameva esemila kanye nayo ayiminyanisa. Enye yawela emhlabathini omuhle, kuthe imila yathela ngenkulu. Ekusho lokhu wamemeza wathi, onezindlebe ezokuzwa makezwe. Abafundi bakhe bambuza ukuthi, ungaba yini umfanekiso na? Wathi-ke, niphiwe nina ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkulunkulu, kepha abanye bakuphiwa ngomfanekiso ukuba bebone bengaboni, bezwa bangaqondi futhi. Umfanekiso yilokhu-ke, imbewu yizwi likaNkulunkulu. Abangasendleleni yilaba bathi sebezwile, bese kufika uSathane alisuse izwi ezinhlizweni zabo, ukuba bangakholwa basindiswe. Abasedwaleni yilaba bathi sebezwile, balamukele izwi ngokuthokoza, kepha laba kabanampande, bakholwa isikhashana nje, kuthi ngesikhathi sokulingwa bahluleke. Olwele phakathi kwameva yilaba bathi sebezwile, bahambe baminyaniswe ngemilako nemicebo yezinjabulo zokuphila, bangatheli izithelo ezivuthiwe. Amen. Amen. Lesempini yokuthi ekuzweni kwami ngizomphuma kaMkhulu wathi, ningathini madoda mama, umuntu etshela isimo yakhe. Le simo ubaba ahambe ngisho umfiteni phakathi kwayo na. Ngahluleka ukumphendula. Ushembe lo. Silale ilizwi likaThemba ukuthi sifana nembewu etshaliwe, uThemba utshale imbewu, imbewu kaThemba nje silamana zayo. Abanye abayiphila incwadi bayaqoba abantu bazinhliziyo zabo baphume ngenxa yokuthanda indaba kakhulu. Abanye abanampande, izwi likaNkulunkulu kalihlali kubo. Abaningi abakho ngenxa yokuthi izwi likaThemba kalikho kubo. Asinawo la. Wena khona la mzalelana wakwethu, bambana ngezandla zombili nangomlomo. Izwi laphuma kodwa kasekhona phambili. Uthi ushambe emgwenyeni kofika isikhathi lapha, uma ungigcobile liyothi imali ngizula ngisilika suke kusalube umuntu. Ligwenye lihlala ngaphakathi evilini zokuphila kwakho, imbewu kaThemba ayitshalile. Ngoba silapha nje simbewu kaThemba eNazaretha, sishalo uThemba wazalwa kuNazaretha emhlabeni. Asingamphikisi uNkulunkulu enqanza umsebenzi wakhe. Namhlanje ubani ongajabuli ukuthi alimali emsini ifike izothathwa ngabantu yafika sebekhanda izitha phakathi wasuke bathapha yona letima belelizitha. Ngoba namhlanje sekubukakho okukawayethi nje manje siyongona kubaba sifuna athina osenibusisi. Noma uyezogwela ukuthi usenibusisi
ngoba uwesokho nje ngoba ufuna wena uwesokho uyakwelekelela ukuthi uhambe kahle ngalendlela uzofika la uyakhona asisukele abantwana bakaNkulunkulu singabe fanele singathi umthembe sesitshalile afanele ukuthi izwi likaThembe litshaleke kumuntu oyidwala nje alinawo umswakamo izwi likaNkulunkulu akakwazi ukulenza libe nomswakamo empilweni yakhe asibambelele kahle uma usale kulesi sitimela angiboni ukuthi abahlaka yabona ukuthi bawusofunda isithole esingesokuqala sokugcina manje lesi ukuthoba kahle ekhona ezukwini uthi ethina ngayizolo siselinda ngo-1970 ngo-1989 uthi iphakamisa izandla sibenze ufumane nabafananisela kimi iseyiphakamisa izandla kunesigqoko sebhlande wathi sengubambile manje umhlaba wabafana uphakathi yonke into phakathi sengingadudula ngibikelela kohlukana phambili wathini bagade kodwa bangabuya-ke namsonzi kababa bayenza bazokuza nomthetho eminingi azoba phakathi kuleli bandla ngingavumi le mthetho abazowehlukana ngoba bayophendula ibandla ngoba balibela la mabandla baphuma kuwo manje sonke sesiyayidalela ngabe sidalela amabandla phakathi azokhontrolwa yithi sesinamabandla angozwelonke ushembe umlazi wezwelonke amen awukwazi wena ukuba uzwelonke kodwa ngoba unahamba lokuceba ukuthi ngifuna uba ngikhethe omunye ozoba uzwelonke uthi inkosi ngibusise kobonana phambili ingabe kwaba njani egoma lakho unasesodoma esiyoshunyayezwayo bayenza abantu baningi ngisanda izandla zenu nibaphathe izandla ezifudumele amen awada phethe inkonzo ukuthi yolima ngomuntu onamafinya besefika ekhaya lapho uthi ngakuzodangisilawane sisho njengoba endena nje singane sitshala phansi sisale esivela lezi ngane niphakele kuzo kanti uphakele uNkulunkulu lwakho bese uzeka kuwo ngizokhuluma ngomunye wakhe ofikile ngemizwa wakhe ngiyisebaba uthe izulu liduma kakhulu kwavela umuntu njengoba ngamazi ekhaya wafika wangena waphuma ezindlini wathi ngathi uyaphuma umzazi walo muzi wayesethile umuntu wena wakohlukembe ushambela ekhaya kade phethe inkomo ezilithe hamba nikelele uNkulunkulu wakubuyisefanga idlozi yakho yasekhaya yathi zingane bantwana ney'tabakhe abanendebe makeswe kodwa unganendebe nakahle lo kade phethe inkonzo kusekubekukaqabulile ukhulumile ngoba namhlanjena uthe uShembe sinaye wasazile
wakumashi lapha eSafaricom wathi manazareti nganqanga ngenana esimeleni sayiphakathi sishaye umthayo walesi simele ningambuzi ukuthi siyaphi lobona lapho ngaleso sakhona mina niyabuza manje ukuthi ushobela siyaphi senikhetha abanye manje phakathi kwalesi nikhetha amaqembu manje kusana kodwa lapha phakathi lembali kangasasolo ukuthi ngishaya isimela siyahamba abanye bawo wasimela sehamba bawele phansi baphosa ngamasongo namasimela uma uhamba wazi wafuna nkani phakathi wabobonga ukuthi lapho lembali ngoba njengoba silapha nginobhala lento yodwa uma umuntu esuke khuluma okuhambeleko kunjengoba ungengumuntu ukhuluma udodwa angicoli mina ngoba njalo babamkhulu bakhulubakhulubakhulubakhulu ijazi zonke lapho kathi ijazi bakugqokisa ifulalele labathi hamba ngokufunela khona siyathatha ngaleli ngakho-ke Leila ngidume kahle manje ukuthi amagama nabamvumela umuntu okukhipha wesilile ngabe isikhathi esingaka uNkulunkulu ezikhombise zonke izinto ey'khona zokuhamba ngikhipha wesilile ngenxa yemali yakho unika imali njena ukuba wenza ungenzise ufaka isinema empeleni zokuqondasingakusenza sengilandela asele silinde izulu kasembe ukuthi uthini manazarela sikubonge ngokuba sisema kuba khona sisema khona ngoba ulawula ukhona ulathabane Misalnya dia buat bangkok, mungkin ada kawan, kawan sini sini naik. Ujung bakal turun, bangkok, nanti bakal turun. Kan orang yang belum cuma nama kawan kawan. Ubah bukan yang kita zaman kalau kawan kan jawab tinggal balik kumur, sekarang yang jawab. Lihat rumah, lepas itu kautas. Lihat buku orang kau bisa tekan, nanti lagi phone, kacang, kacang. Lo munjalan pun aku kau bisa lelah paskon. Rumah pun ayo kau bisa nak solo osem taben, bukti. Lepas ini jadi aku pomel. Apa sih kau bisa aku pembelam ni? Dengan pun bawa kasera, isi kotor sah. Dengan lain, asal bawa tu mana galai tu sambil bawa. Dengan tu macam memang kolom sahih dua apa. Asalnya jadi semua sembel. Kau bawa tu ujung tu ni macam ni. Kau pun bukan melo, bukan melo ya. Wena ke, mau sembel. Di kona watu wale kama zinyayo pesa kwa kuumbe ezi na nasubi ena nasubi umawe utangu umbe la pesa kwa la tuwaye zenzi kugohamba kale sio kwa kata kwa kuumba zenzi kulimba wapi ile yake wapi ngale zidale na maana leo ni kama sema Ukolomolo snae, skipet otagin. Sesngena nati shi otagin. Waktu wana ngapanda tuman kapum. Saya toka wana oke tutelelo. Wala tasawele utiti kusema kwa tutelo mta. Sile wana kude. Le andabana. Sio kwa sio tulala. Wajina mtande sio ngani. Kulusona ukuthi siyani nathi sibambile unyazi sibambile siphuma lapha sikhuluma khona sokushawa udumba njalo leshawa ngaphezulu
Sathi thina namhlanje kunamhlanje namhlanje akakho inkulu bethu sebata siyabaqala namhlanje. Kwathi kusele sithi sesiyobona sesiyocela indlela. Kwathi kuzinduku singayiphethe wathi le zinduku ngiphethe khona inyanya. Sabe nje ukuthi ubani kade njengoba usezinduku. Kade ngizinduku zivaze sesivaze kumbili. Sithi namhlanje phezulu lokhu namhlanje phezulu sokubambela. Sabe vile uzaidi hapo ndio kwa kumbuka kuweza tunaisha kumkonzesha tena. Unkulunkulu lesinaye uyakwazi konke ukucabanga enhlizweni yakho na ungaphandle kokungabazi uNkulunkulu. Ngisho ungakwenza wena uwedwa. Lo uNkulunkulu lesinaye angikhohlwa indaba kaMadume. Owafika sile emanguzi. Esuke sazi esebulele umuntu ezoqentethelela ushana bathi ndoqentethelela ngathi uyahambani nihamba kwemjeli nangojelo umjeli wasoma wasinya kaMfundisi atahamba ukhuluma nomjeli wafe umjeli wanqaba nomncane bamnqaba bathi wembulele umuntu wasiwazi lokukhuluma kabala hamba uphindele ulama. Ini baik kalau bapak kembali. Jadi nama saya bilang nama awal semua luka. Jadi kalau kita dapat disegi betul itu semua. Jadi saya nulis di bawah mana nanya ke bawah. Hamba orang tak lupa. Maka sama dengan tiba. Sahabat saya Tanaus. Baca coba ini ngomong apa? Saya balik ngomong apa? Saya suka nukli. Belum pernah saya. Saya suka. Saya pikir Tanaus. Sama ni kau suka musuhan. Nasi kali suka. Tapi itu jangan soal bahasa semoga lewat kita terkini belum saling jawab elongsa, ugo jawab semua banyak orang. Sebelum suhu, banyak sahaja jawab ini, pasti nggak sendiri. Pasti ibu, anjau aku jawab nggak selalu. Napa misalnya balenya, lewat apa yang nggak Ungasuk kawan. Allah bantu. Wewe ndio wale ukingene swata wala wabanda wala ndio babano tukala sharakin. Manga ngashiku tawamu jala banda. Kema chona ngase. Ungafunda ayo kwa kola ndio robo na bela. Baba ndio kuna lo kama kuna. Kwa kuna lo peke ngwe kwa ndio nani. Watu noma bama chobisa ngakana anichi nakuru ngabo fumu bawo ngai manjele we ngikwa kulukulu pele nya ngakuma mfikale atampendele mbali sifuko bulusi ngomke nakuma ubutele lukubu ngahambele kuko wela kumo mfumani sababu mbulala wani la wale soye sentabe sa kuma suwe tabe mbati altara la fundi sa ba hotel cool la c'était lui oui toi nous a assisté ça ma fille à la plage ici c'est un quoi qui veut aller ici. Le fait que vous allez le bravo. C'est ce qui veut. Mais tu as mal. On a mal à vous tout ça dans la nana comme ça. Moi je pense que nous allons lui apprendre. Tu as mal à l'aide dans le temps de vous et on fait la raison que tu as dit pour la radio. Ça va vous aider. Nous devons faire ça. Dans le quartier, nous devons quartier. Ayala, maman, pour la police, I see. Apa yang pada bonus doa. Kau
lokho okukhulunywa noDamasisi nowalandela kwakuba ngokusakhula phela la anje ngihamba ngwahlala uzana ngombhalo wathi umuntu ngeyeni lomdani noyithaphola kwakuya kumuntu bani nombuza ngoba la ngithi nababa bakhuluma lokhuluma namuba kwakuya kumuntu kwathi wangayenzi le athi mabhada tabiyale nyama naye inja inokoko lino namafuta isheke sinokoko namafuta yaze ngithi namnyayisa uNkulunkulu uzongithethelela ngikhaya bathi ongene ngomlomo kabuya kanti uNkulunkulu uyamuva ukhona lapha sinaye angiboni mina anokubhala naye kwakungolwesine saphuma sakhotha eseni ngathi ngifike eseni kwakuthonga bathi lelelelele sakhuphumane sisi ngathi umumane lo thayisinde lapha eseni ngathi nani ngibongelana ngokuba ngiyafuna manje izisina sakhula ngolwesihlanu umfana wakwena manje umali wakhe kuba waphuza amanzi kakhulu na awaphuza amanzi kakhulu akazangisiza ngoba ngikhuluma imfisi kwathi ebusuku ngesona isisihe singakho ngabhala emnyango kade amakhosikazi kanye bakuthe khona amakhosikazi lana bengangilo nabili afika nje kungicenge kwemgidini ngathi kamfunga ngawafika kamfuna bona ukuthi sengivula kahle ngafuna hambani ndongitshela hambani ndongimbiza ngabuya ngokuphela ngangeke ngabhala emnyango somfile wathi umuntu wakhuluma phakathi endlini athi umuntu nje ubhala emnyango nje uvulelwa ubani ubone ngafana ngavuka isikhumbu ufikele emnyango namemeze shozi yalapha amemeze shozi kwavuka kithi ngendlini bamfuta sendlele phansi ngevolunteer wathi ulala futhi ngokimi ngithatha umfuthi semabhanga wala isikhulu sahamba namakhosikazi lana wahamba nemotini bahamba naso bempathe kuyongoza endleleni masifika lapha emakani bayantokoza bafuna imthambo umthambo bawufuna odokona imthambo bathi asiwazi umuntu asimdobhele umntu umthambo kanamthambo ngaqala ngathawa ubhalo ukuthi sengiyahambela kanti uNkulunkulu ukhona ngihamba naye kwathi kwabangathunjwa umuntu ngesakhiwo lesiswini ngokuthi ngokwengala sonke isizwe bagijima bathathe ibhakede bakade konesi nakhipha yonke lento engiyithile lapha bathi sebethi ngilale lapha embhedeni ngathi angizalale sengihamba nake ngizalala la shozi shayela imoto sami phindele sakubaba manje kwathi sengifike ngabona isikebhe sihamlelwayo ngiyafuna kambe isikebhe siyasebenza uthi umuntu esibona lezi isikebhe sakhe silande wena kasibuyeli mahhala kambe yokathi inkomo enkulu kuney'nkomo zonke ekhaya uyifaka kulesa sikebhe siwele emuva ahamba ngakubaba wathi babahamba kwakumhlangano ongabhaliwe wathi amabamukeza lokho ngakhokhwa ngabuya ngalangakho ngabona nkunzi yabenkulu lapha angangithengelele kwabilela ngafika ngayinkukhu zimphinda angithandi kahle umuntu kwafika ukuthi leli zwi angeke liphendule manje liphumulele lithe
le nto ayibuyimali ukuthi ngimene ngizongena kule sasike manje ngayo andu akathi njengembalele emagwamkwazi khona ngoba bangafuni besibukisana nesibulawa yabulawa yini manje lona nawe khona ebulala isawuphambili nyama ngadale anyama lapha ngakho wathi sembongayi manje uthunyaze masimela abantu masiye ukwenza izinto simbelesele ngezinto ezingayifana ngasungulwanga uyi esungulwe yiki kusoleni hakhalala ubuvubuwe usizokhonekta ukuthi ubunibenzeni wajwama ususuka-ke masishaya ekhaya ukuthi unkulunkulu lapho uyasikhumbula uma uqake-ke ungoma umshaya ekhaya kayi unkulunkulu mhlawumbe uyakhumbula unkulunkulu akalathi ngulonkulunkulu ngoba wesa kulefulamthetho akathathi sizobe unyazi alihlale lapho lihlala lapho abahlangana khona izafulamthetho libe khona ngoba ngabantu bathi mfalume lapho wathatha wazenzile zasejimithethwa zonakala zashana nalaba bantu wathi ufike enkantolo lapho walizela khona icala wafike wathengela laba abadedisa wathengela amanazareth wathengela wathi izingane zaphele zokunika wanika laba abantu akade bashaya akakho emhlabeni umuntu onenhliziyo enjalo yebenje ngikhuluma ngoba kade kusashewe ingane zami ngendlela ngibulawa ukuthi ngabuye ngathengela labo bantu zenkonisi ngoba bakhona abathengele Eventually, what I mean, I saw a lot of things. It kwakhona bakaka abashana abakalisa ukuthi bafuna ukubona usathana baphuma bangena ehlathini bacinga usathana ukuthi bazomthola kanjani usathana bazenza ukuthi bafike lemali bazenza ukuthi imali yomuntu ukuthi makahamba abafunela okokudla lo hamba umthola umthulileko waselicebo lokuthi kungcono athole isiqala asifakile tesi ukuze baphele ngayo nemali asale nayo nalabo bacela ucebo lokuthi masimbulale lo nofika ukuze sikwazi ukuhlukanisana nemali kahle sobabili inkinga indaba yombani babehlangana wakumbani balabantu ababantu abafundisa sathana ehlathini ukuthi usathana kahlathini bafike ibhokisi lemali ehlathini baphele ucabana kuleyo bantu ubakhohlwa kwayilo wacabanga ucabane okungcana kuphele usalele mali baye bangikhokhela ukhonisa khona amakhulu ubona ukhonisa imele sabhadwa lapha phakathi elwandle lapho hambili babamkhulu wathongahamba kwabona lo muntu owayelahla kwezisikhulu elokhaselelwandle angatholakala wabhadisimela lapha kwafuna into ey'khulu esimeleni kuthiwa omunye ubaba kobaba lapha wanjomlezi wasithi isebo semali sikevulefise ulwandle wahamba wabuza belungu Ngabe ngamanje zaphinda khona ngabe phinde inhlobo yezinto ngabe sengaba ayithole ndothanga ngakuvuleka uNkulunkulu uthubeka ndothupha bayimali sifuna imali sithi imali ayithi imali lapha ukuhlupheka kwabantu lokho okuthola ushembe lapha ngoba sihamba ngayo yonke iziboti zemthwalo siyisise lapha kuyo akuyona imali leyo umkhuhlane abantu ushemba ayithwele abanye sabafa abanye bakaphila asibangeleleni size sizizwe lapha siyetani ngenasakha
ngoba sethenjisiwe sinekhaya asebenzise nje ukuthi ekhaya siyakulo sizofika ngoba sihamba naye ngiyantshembela uNkulunkulu lo ulandile ngathi ngidebile ekhaya ngathi akusho ukuthi ngihamba abanye bathi nemvuku ukuthi uyohamba nini basho njalo abantu basho njalo omunye bathi lokhu engithalale kuyagula kanti uyohamba nini usho kontate wethu phakathi kwalaba bantu bamboni Sengiyophezela ukuthi la uhambe kwengane uhambe kwabantu uyohamba nini ngiyalithanda ngokulizwa Baba ngaphokelwa emzimbeni, bangakho
esemthuleni ngakhombisa isithombe zabo sona lapha hamba nabo bahamba bahamba phambi kwabo bayazizwa izinto ezenzekhanje amaphepha zokuphela zihamba njengoba amafutha emzimbeni bahamba umkhonzi uNkulunkulu lapho bathokona bathi ukhombela yathi sibabonane nani zabo bathi uye lo bekhuluma ngokuye lo besimini uye lo uNkulunkulu basuka lapho ke kwawulungisiwe bakhona bokwakhuliswa seJubilini lo muthi bakhona bakhulwa lo mzobo ubona basemlandeni kwabamkhulu apha nayo lapha ngizokuthiwa ukuthi umuntu wayahamba nabo wayaqalela ubamkhulu izinto zabo uthixo bakuba lokwazi ubamkhulu singahamba ngekabelo bamlandela bahamba nabo lapha kwedlula lapho bahamba khona ngeenyawo bedlula emzini kaMalambane wakwaGumede ubabamkhulu wayesefuna ukuhlala kulo muthi wayesethi uMalambane ungahlali kulo muthi umuntu wey'nkomo zami lo wayesethi ubabamkhulu enalapha kwendodana wayesethi nani ngamadoda ningabamntwana ningene ningabamntwana nani igama umuntu ehlala ngani nangibayenjani lasenkonda leli qeda lisakamandla lapha basukuma phansi kwabamkhulu ngathi emkhathi utheni ngathi laba abantu bahlala besisuka bandithuba zonke izinto bayekele nganakwenzeni wathi babamkhulu sefikele umuntu omphela umntwana yamanzi bathi bekuyekabeni wayesengasekho uMalambane seshonile bakwenza insizwa zomlilo lezisengwayahamba nazo lamadoda neke ngithi uNkulunkulu asisumbulele wona nalapha khona angasishiyi ngoba wathi babamkhulu bathathu sengizohamba mbindele emva manje wathi kodwa ngizohamba nani ngizofuna ungafakazi bami ukuthi ngizenzani lapho basebethula kabamphendula basethi asengikhuluma nani bathathu bananga ngisamphendula basengiphendulani babamkhulu omdala babeliphendula bangabafundisi kahle uNkulunkulu sesimbonile thina uNkulunkulu bahamba noNkulunkulu bangamboni besangukuthi kaNkulunkulu uNkulunkulu ukhona ababehamba naye wathi nami wathi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wethu omkhulu na uthi bakhuphuka bema befika entabeni kwathi ngabona isokusuku lasedumisa uthi uthange wayengefena manje noma kanjangakazi ababezintombi ngaleso sikhathi ubabamkhulu efikela ubabamncane nokathekho ubabantangakazi uthi umawakho uthe wazala wafana wamdala oyisho omkhulu ongibombi sisho babelala athi ubombela hamba nosiki fanele bamulumele bahangela balimesela ngayashela balelanga sibalala ngaphakathi kwesho phela abangaqokiye indawo ngobelaleya bayakwazi ukuthi uhamba noNkulunkulu wabo baba Nkosi yamazulu nomhlaba ngiyabonga Thixo ubuphakama ebonga Nkosi kaNkulunkulu bekuyikhethe nelanga lilodwa bengicela uNkulunkulu ukuthi ngicela abandilekelele kuphelile manje siyabonga amazwi amnandi ukuthi uNkosi izingusisa sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo samakhulu 210 2018 uthomvame umthembu wasebenzela kahleka asole sebele Nkosi izingusisa